Posle kraće pauze nastavlja se akcija Staro za novo. Građani opet mogu da donesu stare uređaje na reciklažu i za to dobiju popust pri kupovini novih aparata u Tehnomarketu, a posle Uskrsa i u Tehnomaniji. Ali bit će i novina, kažu u Set reciklaži. Posle uskršnjih praznika kreće akcija Keš za treš u kojoj ćemo otkupljivati stare uređaje od građana. Naime, građani ukoliko se odluče da svoje stare uređaje predaju Set reciklaži, dobijaće gotov novac. Pri tome za stari šporet i veš mašinu mogu dobiti 800 dinara, za televizor u zavisnosti od veličine dijagonala od 200 do 1800 dinara, za stare računare 350. Za frižidere građani će dobiti od 620 do 1500 dinara, za veš mašine 800, a za bojlere do 750 dinara. Akcija kreće prvo na teritoriji Beograda, gde ćemo mi, u stvari postojeći mogućnost dolaska na kućnu adresu i ako se građani jave, naše ekipe će izlaziti na teren i dolaziti kod građana i preuzimati te stare uređaje. Akcija će se vremenom proširiti i u gradove Srbije. Nova akcija neće građanima doneti samo materijalnu korist, već će mnogima to biti prilika za zaposlenje. Set reciklaža je trenutno u fazi formiranja sakupljačke mreže na teritoriji cijele Srbije, pa se samim tim i otvara veći broj radnih mesta. Eto, ovom prilikom pozivamo sve buduće sakupljače elektronskih i električnih uređaja da nam se jave i samim tim postanu naš partner na ovom projektu. Program Staro za novo građani su dobro prihvatili, pa se u Set reciklaži nadaju da će i akcija Keš za treš, koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine i Naše kuće, imati uspeha.